Zvono na vratima odzvanja kroz prazan stan dok ja užurbano skrivam dokaze njegovog prisustva u prazne čaše vina, raskopčane košulje bačene preko naslonjača, parfem koji nikada ne nosim. Samo nekoliko minuta ranije, on je primio hitan poziv od supruge koja ga čeka kod kući. Brzo poljubac, obećanje da će se vratiti i nestaje u noći kao fantom. Ja ostajem sama, još uvijek osjećajući toplinu njegovog dodira, miris skupog parfema koji će me pratiti do jutra. Ovo nije film. Ovo je moj život, život žene koja svjesno bira ulogu ljubavnice. Moje ime je Gwyneth Lee i imam 52 godine. Živim život o kojem mnoge žene maštaju samo u svojim najdubljim fantazijama, ali da se boje priznati čak i samima sebi. Kroz moju spavaću sobu prošlo je više od 100 oženjenih muškaraca, milijunera, filmskih producenata, uglednih doktora, političara, finansijera. Muškaraca koji imaju sve uspješne karijere, poštovanje društva, naizgled savršene brakove, ali koji ipak traže nešto više. Nešto što im nedostaje kod kuće. Tajne koje su mi šaputali dok ležimo među zgužvanim plahtama otkrile su mi mračnu istinu o braku koju mnoge žene ne žele čuti. Istinu koja razbija iluzije o savršenim porodičnim životima. Tajne koje bi mogle spasiti mnoge brakove ako ih supruge žele saslušati. Navikla sam na osuđivanje od strane drugih žena. U njihovim očima ja sam neprijatelj, razaračica domova, žena koja ugrožava njihovu sigurnost. Sjećam se događaja prije nekoliko mjeseci kada me jedna trudna poznanica fizički napala na društvenom okupljanju. Sa suzama u očima i bijesom u glasu, optužila me da uništavam porodice. Ironija je u tome što njen suprug nikada nije bio u mojoj blizini, niti bi ikada bio moj tip. Žene poput nje ne razumiju suštinu problema, razmišljam dok mirno srkućem jutarnju kafu na terasi svog luksuznog stana u centru grada, u poklonu od bivšeg ljubavnika, uspješnog investitora. One ne shvataju da ja nisam uzrok njihovih problema, već samo simptom mnogo dubljeg poremećaja. Kada me pitaju zašto to radim, odgovor je jednostavan, zbog uzbuđenja, strasti i slobode. Ali vremenom sam postala nešto više od obične ljubavnice. Postala sam ispovjednik, terapeut, osoba koju muškarci otvaraju dušu i otkrivaju zašto zaista varaju svoje supruge. Filmski producenti, preduzetnici, finansijeri, svi oni trenutno su dio mog života, objašnjavam dok pokazujem na skupocjene poklone razbacane po stanu i dizajnersku odjeću, skupocjeni nakit, šarmantnu sliku Salvadora Dalija koja dominira zidom moje dnevne sobe, a u garaži me čeka novi automobil. Ali ono što je zaista vrijedno nisu materijalne stvari, već istine koje mi povjeravaju. Zamislite ovo, uspješan muškarac, 40 godina, vraća se kući nakon napornog dana. Njegova supruga, nekada predmet njegove najdublje želje, sada sjedi na kauču u iznošćenoj pidžami, zaokupljena sapunicom na televiziji. Ne podiže pogled kada on ulazi. Njihov razgovor ograničen je na banalne teme, računi, djeca, dnevne obaveze. Ne sjećaju se kada su posljednji put vodili ljubav s pravom strašću, kada su razgovarali o snovima, željama, strahovima. Muka mi je od njenog lica, povjerio mi se jedan ugledni hirurg jedne noći. Ne mogu podnijeti pomisao da ću ostatak života provesti gledajući isto lice preko doručka, isto tijelo u krevetu, slušajući iste razgovore. To me ubija iznutra. I nije bio jedini. Kroz godine više od 100 muškaraca šaputalo mi je gotovo identične riječi. Poput epidemije koja se širi, do sada se uvukla u njihove brakove, postepeno uništavajući ono što je nekada bilo lijepo. Ko želi provesti toliko vremena s jednom osobom, i pitanje je koje mi je postavio ugledni finansijer dok smo ispijali šampanjac u hotelskoj sobi s pogledom na grad. Čovječanstvo nije programirano za monogamiju. To je neprirodna konstrukcija društva. Možda je u pravu. Možda zaista tražimo previše očekujući da jedna osoba zadovolji sve naše potrebe intelektualne, emocionalne, seksualne tokom cijelog života. Jesenje lišće počinje padati na ulice grada, označavajući početak onoga što ja nazivam sezonom prevare. Nakon ljetnih odmora provedenih s porodicama, muškarci se vraćaju svojim rutinama. Djeca se vraćaju u škole i na fakultete, ostavljajući roditeljima više slobodnog vremena i više prilika za tajne sastanke. Ljudi mogu da lažu i da kažu da su na sastancima, objašnjavam s osmijehom koji otkriva da znam mnogo više nego što govorim. Upravo danas dogovaram sastanak s ljubavnikom, a on koristi baš taj izgovor. Njegova žena ne zna i, iskreno, nije me briga.
Zašto bih se osjećala krivom? Teret je na njemu, ne na meni. Moji kritičari bi rekli da sam sebična, nemoralna, da ne poštujem svetost braka. Ali ja vidim sebe kao realista. Brak je institucija koja često ne uspijeva ispuniti obećanja koja daje. Moja uloga je jednostavno pružiti ono što nedostaje. Čak mislim da sam mnogim brakovima pomogla da opstanu, govorim bez trunke ironije. Muškarci koji dobiju ono što im nedostaje kod mene često postaju bolji muževi i očevi. Manje su frustrirani, više cijene svoje porodice. Ironično, zar ne? Moj omiljeni tip ljubavnika su bogati, intelektualni muškarci širokih pogleda. Oni koji razumiju igru i pravila. Oni koji znaju kako da odvoje emocije od užitka. Nedavno sam dobila auto i šarmantnu sliku Salvadora Dalija, prisjećam se, prelazeći prstima preko okvira umjetničkog dijela koje dominira mojom dnevnom sobom. Ali najvrijedniji poklon koji sam ikada dobila bila je iskrenost. Istina o tome zašto muškarci varaju svoje žene. A ta istina je jednostavna, do sada. Rutina. Predvidljivost. Brakovi umiru postepeno, ne u velikim dramama, već u malim, svakodnevnim razočaranjima. U neizgovorenim riječima. U dodirima koji su postali mehanički. Bila sam sa preko 100 oženjenih muškaraca, nastavljam, i svi do jednog su mi rekli da su sa mnom jer su im njihove žene dosadne. Ne ružne. Ne glupe. Ne loše majke ili domaćice. Jednostavno, dosadne. Šta to znači biti dosadna? To nije samo pitanje fizičkog izgleda ili starenja. To je stanje uma, energije, pristupa životu. Žene često prestanu biti zavodnice nakon što postanu supruge i majke, objašnjava mi poznati filmski producent tokom našeg posljednjeg susreta. One misle da je posao završen nakon što je prsten na ruci. Ali muškarci i dalje žude za osvajanjem, za uzbuđenjem lova. Drugi mi je rekao, moja žena nikada ne inicira ništa novo. Naš seksualni život je skript koji se ponavlja. Isti pokreti, isti uzdasi, isti položaji. S tobom nikada ne znam šta da očekujem. Treći je dodao, kod kuće se osjećam nevidljivim. Ona ne primjećuje nove stvari na meni, ne pita me o mojim mislima, snovima. Ti me gledaš kao da sam najfascinantniji čovjek kojeg si ikada srela. I tu leži ključ, nije riječ samo o seksu. Riječ je o pažnji. O slušanju. O pokazivanju interesa. O stvaranju osjećaja važnosti i posebnosti. Na mojoj polici stoji fotografija iz mladosti, mlada, naivna djevojka koja je vjerovala u ljubavne priče. Nisam uvijek bila ona druga žena. Nekada sam i sama bila udata, vjerujući da će ljubav trajati zauvijek. Moj bivši muž me prevario s mlađom kolegicom nakon 5 godina braka. Tada sam naučila najvažniju lekciju, prisjećam se s gorčinom koja još uvijek ponekad izbije na površinu. Ljubav nije dovoljna. Potrebno je mnogo više da bi brak opstao. Nakon razvoda, odlučila sam preuzeti kontrolu nad svojim životom. Postati ona koja bira, a ne ona koja je izabrana i kasnije odbačena. Okrenula sam igru u svoju korist. Ne kažem da je ono što radim moralno ispravno, priznajem otvoreno. Ali svijet u kojem živimo rijetko nagrađuje one koji se drže moralnih principa. On nagrađuje one koji znaju šta žele i kako to dobiti. Kako sunce polako zalazi, pripremam se za večernji izlazak. Biram skupocjenu haljinu, pažljivo se šminkam. Večeras imam sastanak s novim potencijalnim ljubavnikom, uspješnim advokatom koji me kontaktirao preko zajedničkog prijatelja. Znam tačno šta traži, razmišljam dok stavljam parfem na ključne tačke tijela. I znam tačno šta mu nedostaje kod kuće. U očima drugih, ja sam možda negativka u ovoj priči. Ali u stvarnosti, ja sam samo ogledalo koje odražava istinu o modernim brakovima i istinu koju mnogi ne žele vidjeti. Bila sam sa preko 100 oženjenih muškaraca, šapućem svom odrazu u ogledalu i svi do jednog su mi rekli da zbog ovog varaju žene, zbog dosade koja se uvukla u njihove živote poput otrovnog plina, gušeći strast, uzbuđenje i radost življenja. I dok izlazim iz stana, ostavljam za sobom ovo pitanje, da li je lakše okriviti onu drugu ženu, nego suočiti se s pravim problemima u braku? Da li je lakše zatvoriti oči pred istinom nego učiniti nešto povodom njene?
Za sve supruge koje čitaju ovo imam jednostavnu poruku, vaš muž ne traži savršeno tijelo, savršeno lice ili savršenu ljubavnicu. On traži uzbuđenje, pažnju, osjećaj da je važan i poželjan. Najjače oružje protiv prevare nije kontrola ili sumnja, već strast. Iznenađenje, nepredvidljivost. Pretvorite svoj dom u mjesto gdje se događaju najuzbudljivije stvari u njegovom životu i nikada neće imati potrebu da traži uzbuđenje negdje drugo. A ja ću nastaviti živjeti svoj život na način koji sam odabrala, bez iluzija, bez izgovora, preuzimajući odgovornost za svoje izbore. Jer, na kraju dana, svi mi tražimo isto, da se osjećamo živima. Da osjetimo strast. Da pobjegnemo od dosade koja prijeti da proguta naše živote. U svijetu gdje se toliko govori o ljubavi i porodičnim vrijednostima, rijetko ko se usuđuje govoriti o dosadi i tom tihom ubici brakova. A ja sam odlučila biti glas te neprijatne istine. Istine koju sam čula iz usta više od 100 muškaraca koji su dijelili moj krevet, ali ne i svoje prezime.